batidala khona le ungadali khoma lengwanyana madilisa madilisa seshanitsakisa madilisa madilisa seshanitsakisa madilisa Deketa masani, deketa masani, deketi masani, deketa masani, deketa masani, deketa masani, deketi masani, deketi masani, deketa masani, deketa masani, deketi masani, deketi masani, deketa masani. Ifofwa kona waswa. Cansado. Mani vontade. Mani vontade que? Okay, Mr. Dino. If you fuck on a what's one? Se cansado. É por dele. É uma delícia. É uma delícia. Seshanitsakisa. É uma delícia. É uma delícia. Seshanitsakisa. Seshanitsakisa. É uma delícia. É uma delícia, é uma delícia, seshanitsakisa, é uma delícia, seshanitsakisa, é uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Dele. May certain the joy, ya mom. May certain the joy, ya mom. May certain the joy, ya mom. Lile, ni woi birman. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Woi birman. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Woi birman. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Buri sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Ni woi birman. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Woi birman. Fumuyendo mayendo fayendo nane. Tamel may certain the jor. Joro, 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 ho, 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 ho. Samawaji kendu.
In XMA 18, XMA 18, Munghana Lonene FM, Munghana Lonene FM, Magombandlela, XMA 18. One, two. One, two. Arribi.
Embarrassing man. Reperil. Minjani? Ikona minjani? Yengwina man. Ime councilor Mabitsela. Councilor Mabitsela. Vale masipaleng wazani. Yamamukele kati XMA 18. Reperil man. Hello, Legay. Ikona minjani? Rona. Imana ngambarisa misaseka namonhla. Kenna. Iwena yakhensa swinene hile kati XMA 18 eka red carpet laha mi nga hundza laha hi vonaka vanhu lava nga bomba swinene eka majampa siku ra namuntlha riperile minjhani n'wina hi n'wina mani mi mbarise hi mali mi saseka so Lady D se mi titwa njhani ku va mi ri laha eka ti XMA 18? For me, I'm at work. Sorry? I'm at work, so. Okay. Yamamukela nthemba ku mi ta tiphina leri hi swona hi khensi. Okay. I khale mi rindzini n'wina I khale mi rindzini moko hi la ku na hina hi vulavula a hi languteni le ku va ta mi vona na le lava nga ta mi vona kona ka swihangalasamahungu swa hina riperile Inkomo muhashi mi pfukile hi pfukile minjhani hi vulavula na mani I mufundhisi Mulupa lava va nga kona namuntlha eka ti XMA 18 eka Gala dinner namuntlha. ivi mi va saseka hi mihlovo leyiwani yo vangama I mani a nga mi sasekisi I Jabulani Design and Sewing hi loyi a ni pfunaka ku va ni vonaka ni lutani namuntlha. ma yi tiva hashtag leyi hi fambaka hi yona leri hashtag XMA 18 I mpfumawulo wa hina. mi pasini n'wina hi ndlela leyo lava mi fambaka na vona I mani I +1 Munghana wa n'wina Sibongile Lonene Munghana kwala ka XMA 18 hi mpfumawulo wa hina. khensile sesi Lorraine mi nga tshinela na n'wina tshinelani ka tshinelani a ma ha hleketa ku mata kumba minjhani Ipfukile mjani? hi pfukile mina hi mina Themzana n'wina ke Iphumle Nyathi loyi aka Tirani wa le ka mina hi mina. se mi titwa njhani ku va mi ri laha namuntlha Ntsake swinene, ntsake ngopfu a ni lawuleki laha ni nga kona. ivi mi sasekise hi mani Mina ni mbarise hi n'wana ka hina. I stylist xa mina loko vanhu va ni vona ni sasekile minkarhi hinkwayo I n'wana ka hina endlaka ku ni saseka so. hi khense swinene va ri hi veka swa kahle le makumu le ivi ni yimba kusuhi na n'wina mi kahle ka Khensile, hi n'wina mani mina Ndzivalelo Rikhotso, mani rikhotso Ndzivalelo. okay se mi titwa njhani ku va mi ri laha eka Gala dinner ya XMA 18 Ntsakise swin'wana, ntsake ngopfu. ivi mi bomba na n'wina hi byeleni ku mi bombise hi mani Mina ni lo tibombisa. hi swona maskota mi nga hundza mi ya ma tiphina hi ndlela leyo hi ri hashtag XMA 18 hashtag I mpfumawulo wa hina eka lebelo ra 2023 Kushaka ra yeno ye kasi unzi dya swirenze haleswi a wu kuxaka ra weno ye wena haleswi a wu kuxaka ra weno ye wena wa hemba exigangu xa weno wa hemba exigangu xa weno nasuka omutsinye titihlo hi leswiya va ya hlangana ndleleni ulo nasuka omutsinye titihlo hi leswiya va ya hlangana ndleleni kusuka ka yena I lo mutsinye titihlo hi leswiya va ya hlangana ndleleni kusuka ka yena I lo mutsinye titihlo ye wena wa hemba exigangu xa weno ye wena wa hemba exigangu xa weno ye wena
wa hemba hi xigangu xa wena lo ndzi vone ku hleka ndzi ku xaka ra yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze ndzi vone ku hleka ndzi ku xaka ra yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze ndzi vona ku hleka ndzi ku xaka ra yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze a leswi a wu ku xaka ra wenu ye wena wa hemba i xigangu xa wena ro ye wena wa hemba i xigangu xa wenu ye wena ulo nasuka o ku tshinye titihlo hi leswiya mi ya hlangana ndleleni ulo nasuka o ku tlhavi tihlo hi leswiya mi ya hlangana ndleleni wa hemba i xigangu xa wena ro ye wena wa hemba i xigangu xa wenu ye wena wa hemba i xigangu xa wena ro ye wena ku hleka ndzi ku xaka ra yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze ndzi vone mahleka ndzi ku malume wa yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze ndzi vona ku hleka ndzi ku malume wa yenu ye kasi u ndzi dya swirhendze a leswi a wu ku xaka ra wenu ye wena wa hemba hi xigangu van'wana vo tani masiku lawa a va ha talangi lo ni xavela na jazi ni ku sura xirhami ni ta wisa mbawula lo ni xavela na jazi ni ku sura mapapa ni ta wisa mbawula jazi ni nga handuka nyana u xumile n'wananga ni wu hlomisa wo ni fana loko n'wana wa mina mi hlayisa na vananga ni va van'wana vo tani masiku lawa a mi ri n'wananga wa manyunyu loko n'wana wa mina a wu vele wo basa mucato wa manyunyu n'wana wa nhwenyana a wu vele wo basa One, two. Niku loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani mi ta ku yini ke ni ri loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani mi ta ku yini na mpfumawulo wa xizambi na timbila mpfumawulo wa xitende na tinkataro mpfumawulo wa mindzumba na timalamala vunanga bya hino u nge dzimbambele swa twala ku mpfumawulo wa hino swivumutani na minkulungwane mpfumawulo wa hino swivumutani na minkulungwane mpfumawulo wa hino mpfumawulo wa hina lowo hlawuleka mpfumawulo wa hino mpfumawulo wa hina lowo hlawuleka mpfumawulo wa hino cheza
Nuku loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani? Mi ta ku yini ke? Ni ri loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani? Mi ta ku yini na? Mpfumawulo wa xizambi na timbila, mpfumawulo wa xitende na tinkataro, mpfumawulo wa mindzumba na timalamala, vunanga bya hino u nge byi mbambele swa twala ku I mpfumawulo wa hina. Ey, swa twala ku I mpfumawulo wa hina. ni ri swa twala ku I mpfumawulo wa hina. mpfumawulo wa mindzumba na I timalamala, mpfumawulo wa hina. mpfumawulo wa xitende na I tinkataro. mpfumawulo wa hina. Hi nga twa hi lo mukota hi nga twa khoma hi nga twa hi lo mukota hi nga twa hi lo mukota ni ri loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani? Mi ta ku yini ke? Xana loko no vutisa ni ku mpfumawulo lowu I wa va mani? Mi ta ku yini na? Mpfumawulo wa mizambi na ximbila, mpfumawulo wa xizambi na xipendane, mpfumawulo wa xitende na tinkataro, mpfumawulo wa mindzumba na timalamala, vunanga bya hino u nge byi mbambele swa twala ku I mpfumawulo wa hina. swa twala ku I mpfumawulo wa hina. swivuvutani na minkulungwane, I mpfumawulo wa hina. swivuvutani na minkulungwane. I mpfumawulo wa hina. Hello, mother. Come on. Hello, mother. Check. Oh, yeah. Hita eka wena twi kusuka eNkowankowa Multi-Purpose Center eZanini. Hi lava vafambisi va nongonoko madyambu ya namuntlha kusuka eka Munghana Lonene FM. Hi loyi muhaxi wa swa risima Khensani Nyango a fambisana na muhaxi wa Dzumba na mina The G-Funk Ike Ngobeni. Riperile. Hi perisile. Hlamulani Ku ka. hava vanhu la. Hi perisile. Oh, siswatwala. A ni ri. Majamulani manene vayingiseri hinkwenu va Munghana Lonene FM n'wina mi nga kona laha ku ta tlangela na hina Xma 18 I Gala dina ya kona leyi vayingiseri hinkwenu ka n'wina mi nga yingisela eka ti-platforms hinkwato laha hi kumekaka ka tona wa tiva u kahle Yimanyana. Namuntlha. Loko ni vona ni yime so. Ya, yi tirhile vaslap. ani Mati. namuntlha ni tirhise xiwachi n'wana mani Ah, hey man. loko hi xigudlo Ni chava na ku vutisa ku u famba na mani. ni na munhu Ni kombela mi hi bela mavoko eka madyambu lawa. Inkomu. heyi ni na munhu heyi O una munhu. na wa u bihanga ngopfu namuntlha wa tiva Na xibajani xa. na wa tiva u bihanga ngopfu ina All right. Riperile na ku va hi mi amukela eka madyambu lawa ni pfumeleleni ni amukela vayingiseri lava nga yingisela moyeni eka madyambu lawa eka ntirho lowu saseka swinene. Ni na ku tshemba leswaku eka swiyanimoya mi nga va mi ri magondzweni kumbe kwihi laha mi nga kona mi ta va mi ri na hina ku kondza nongonoko lowuwani wu ya fika emakumu kambe mi nga rivali leswaku eka swiyenge swa mabulu hi kona ku nga va ku ri eka X @Munghana wa hi kuma eka Instagram @Munghana na kona Munghana Lonene FM ni nga ku @Munghana Lonene eka TikTok Munghana Lonene FM eka Facebook Munghana Lonene FM makombandlela eka YouTube kasi hi le tlhelo mi nga hi lava hinkwako ka SABC Plus na kona hi kona madyambu lamanene lamona ntiyiso n'wina xin'wana lexi mi nga xi endlaka ku ya mahlweni mi tirhisa ti-hashtag leti a hi ti tirhisa kusuka khale na khale Xma 18 hashtag I mpfumawulo wa hina hashtag Xma 18 hashtag I mpfumawulo wa hina sweswi hi vulavulaka eka madyambu lawani ni kombela mi ni pfumelela
ni mi hundzuluxa nhamu hambi yi ta pfumela ku va mi languta ndzhaku Yeah. laha masagwadi lawanene ya nga sungula kona loko swi ta va swi sungurile hi exma 1 Yeah. xikongomelonkulu a ku ri timhaka ta ku hi hlohlotela varhandzi va vunanga bya Xitsonga Yeah. hi hlohlotela vaendli va vunanga bya Xitsonga leswaku va ya mahlweni va endla vunanga lebyiwani ku ri ndhavuko wa hina wu nga lovi swi nga leswi namuntlha hi fike laha i madyambu lamanene hi langutele leswinene le ka n'wina impela hi nga si endla swo tala swi kahle ku va hi byela ku va bohile timbyana tihuku na swimanga va hi byela ku hi amukelekile ha pfumeleriwa ku cina ha pfumeleriwa ku endla swin'wana na swin'wana leswi va ngo milawu yi pfumela swona kambe munhu a nga lumiwa hi ndzwana kwala loko u ya xibedhlele kuma va dyile byana madyambu ma swi twisisanyana se a hi rhambeni lava taka ku ta hi amukela i acting mayor councillor Thabo Maungatlala hi vona acting mayor ya Greater Tzaneen municipality a hi va beleni mavoko loko va karhi va ta stageni. Nakensa fambisi wa ntirho Madyambu Anyamutla, the prolific and charismatic program director Ike Ngoveni Mlambi. Madam Speaker of our municipality, Manane Sani Diva, MECs present here, MEC Baskop Makamo, MEC Ngakari Rakwale, MEC Hawamugoni, MEC Rogers Manama. In our midst, a contingent of councillors that are present here. I see councillors from Greater Tzaneen municipalities, sister municipalities in particular, Guyana municipalities, and other municipalities that are present here. The Chief of Council, Maosi Arena, Babalengu Mowe, but above all, allow me to greet you on behalf of on behalf of Gerson Mulabisani, the one who is at the helm of our municipality, as the mayor. Fellow residents, Nabangisirva na Munghana Lonene, Salama Rishaka, and Petainkwe. I would like to take this opportunity to welcome each and everyone to this tropical paradise of Limpopo province. We have converged here today to celebrate and reminisce the good times we had with our departed legends and also our living legends. We are proud to be a rainbow nation where people from different tribes, regions come together in mutual respect and admiration. Today we are here to pay homage to the legends of Xitsonga music. Itela kushishima tenkambitaena, both those who have departed from this world and those who are still with us, like I've alluded before. We recognize their significant contribution to the world of music and the cultural heritage of our nation. We honor them for their wisdom, for their creativity, and the joy they have brought to countless people throughout the years. Fambisi Wantero, I would like to take this opportunity as well to express our sincere appreciation to the leadership of SABC. I saw a contingent of SABC, Limpopo Combo, led by Ntate Maligana, for inviting us to sponsor and partner and collaborate with Munghana Lonene to bring this remarkable
event to fruition. This occasion provides a unique opportunity for those in the local hospitality industry, entertainment outlets, hawkers, to showcase their product and services and grow their business and contribute to the economic development of our municipality. Honorable Munama, you could recall very vividly, and also Mukoni, when we conceptualized this together with the SABC, when we partnered with them from last year, you could see that the overwhelming turnout today speaks volumes that our initiative together with the SACB, in particular Munghana Lonene, it is growing in leaps and bounds. For those of you who have traveled through Mahoba's Kloof on the R71, you would have undoubtedly been awed by the scenic mountain of Hoogberg Mountain Range, the site that epitomizes the natural beauty of our region. The green vegetation that welcomes you to our municipality is a testament to the abundance of nature that thrives here. The hospitality of our people is renowned for its warmth and generosity. We hope that you will feel at home even away from us. The region is characterized by diversity, where Pedis and Tsongas live together in harmony, embracing their unique cultural heritage while celebrating their shared identity as South Africans. As we prepare to host thousands of guests tomorrow for various parts of our municipality, province, and the entire country, we have taken great care to ensure a safe and secure environment. Our team has meticulously planned for every detail to prioritize the safety of each and every guest throughout the day and night. We have implemented a range of measures, including security personnel, medical staff, emergency response teams to ensure well-coordinated and effective safely plan. I would like to take this opportunity to express my deep appreciation and gratitude for your presence and support, and extend a warm welcome to Greater Tzaneen municipality. Nyamuhla, like I've alluded, isukura kutlawuleka, isukura kushishima tinqambi ta hina. I welcome you to this tropical paradise. Tshamisekani, hile kaya, hitipina. Kamtswana ridlovina ger. Ridlovina la the mur. Utoba ukitakaji. Pambisi wantero Mlamja na kensa shinkara. Ne bama bako no boyele. Thanks very much. Nifumelele nakambe ni vakhensa hayi mhaka ya ku va vule vito ra mina va tlhela va ni khensa va nga heti kambe hi mhaka ya ku va vulavule kahle ni rhandza ku tlhela ni tiyisisa leswaku n'wina mi nga yingisela kusuka emakaya mi nga hi kuma eka swiyenge swa mabulu hi kona ka YouTube hi kona na eka Facebook hi mi yaxela thwi kusuka haleni konkowa swi nga leswi loko mi nga ri kona timovheni tiyisisani leswaku ma hi kuma ka swiyenge swa mabulu ni vulavule hi ku simekiwa ka masagwadi lawani malembe ndzhaku tsundzuka nongonoko wo sungula wa masagwadi lamawani ni ri MC na ha ri xijahetana sweswo swi mi komba kahle leswaku ku na ku kula eka timhaka letiwani ta masagwadi na vunanga a na vhele xikongomelonkulu a ku ri ku kurisa tinqambi ta hina loko mi languta namuntlha va tele lava nga kuma masagwadi va tele lava va nga kuma nkateko wa ku va va tikuma va ri eka timhaka ta vunanga Munghana Lonene FM ya tinyungubyisa hi sweswo na vulavula hi Munghana Lonene FM ni kombela mi ni pfumelela ni vitana murhangeri eka timhaka ta minongonoko mandate manana Ruth Mapope. Come on.
sitinga Tate nikuna sitimela #XMA18 impfumawulo wa hina hi ta ke wena twi kusuka enkowankowa multi-purpose center eZanini Munghana Lonene FM makomba ndlela riperile minjhani kumbe mi lava ni mi xeweta hi leswi hina va hala Dzanini namuntlha ni tshama hala leswi hi vulavurisaka xiswona ligaya li dziwile awa li nna ke dziwile leswi maka li nna ke nna molovedi wa kere ke kwana mo le nyakele segugu leswi twile a kere ke a leboha bojani ba le jujuka ofu ni bona gore ba nakhile ka mati ba byeleni ku ba sasekile loko ni twa huwa so na swi tisa ku mi le ku va byeleni ivi se mi tlhela mi vula mi ku na ndhawu leyi mi nga ka yona yi sasekile mara xihleko lexi ni xi twaku la xikarhi la a ni tshembi ku ma ha vulavula hi swona mi vulavula hi swona emisi a mi sure ni twa xihleko xin'wana mativa xa xiyimo xa le henhla a ni tshembi ku ma ha va byela ku ri va sasekile mara hambi swi ri tano mi nge ni endle leswi ni nga rimiwa swona kumbe ni sungula hi ku khensa ku va mi hlayisekile mi fikile laha hi nga kona mina ntirho wa mina a wu karhati i ku va ni acknowledge vukona bya n'wina hinkwenu mi nga kona la xikarhi ka hina ni ri karhi ni kombela vanhu ku va tshamiseka ni pfumeleleni loko ni vula munhu mi nga chavi loko mi nga khomanga nchumu mi ba mavoko ni lava ku acknowledge vukona bya Hosi Ngobe chairperson wa House of Traditional Leaders kwala Limpopo loko va ri kona ni kombela mi va bela mavoko loko va ri kona kwala kusuhi vukona bya Hosi Majeje hambi mi nga va voni va beleni mavoko MEC Rogers Munama a hi va beleni mavoko kahle hi katekisiwile namuntlha hi va MEC va hina la MEC nkakaring ra kgwale a ni va vonangi kambe oh yes le gae wesu ni kombela va bela mavoko MEC Bascop Makamu MEC Thabo Mukone ene n'wina mi nga kusuhi na vona mi va bela swinene mavoko a ni n'wina ma va vona okay mayor va Collins Chabane Municipality Councillor Gezani Maluleke Greater Giyani Acting Mayor Advocate Cedric Baloyi Executive Mayor Babush Bakrish Municipality Councillor Sylvia Nxumalo Bukona bya Municipal Manager ba Greater Tzaneen Donald Mangwani Municipal Manager Mr. Vus Khosa Bukona bya Hosi Bungeni Min vonile ku ni n'wayitele njhani loko ni vulavula hi Hosi Bungeni vonila loko va vekiwa xitulwini hi mina a ni ri xiphemu xa ku va veka a ni fambisa ntirho hi yo mhaka ni tsakaka loko ni vona va ri kona la Acting Mayor Mauna Tlala for Greater Tzaneen Municipality na khensa swinene mi nge ni nakambe vukona bya vufambisi bya SABC vafambisi va mina varhangeri va mina na vona na va acknowledge tatana mama Boleji Kulube a hi va beleni mavoko
Ay kulubenkel libelechi fasi na. Okay. Tatana majikana majila. Laba van'wanyana va tirha ka HR vo va hi rhangelaka loko no ka ni nga va vuli va ta ni hlongola vo Phumudzo Buranga lavan'wana hi vona vanhu holelaka tatana Tim Badaringa a ni sure loko ni vulavule hi va vukosi bya ka Mhlava va ta hi hlongola hi famba na vona vukona bya vona hi byi tekela enhlokweni swinene hi langutisa na ti-sponsors ta hina va Standard Bank va Dr. Hlati va LTA ni lava ku languta ti-banner letiya ti nga le ndzhaku loko ni ta kota ku swi tsundzuka nakambe kumbexani mi nge ni vula ni ku ti-sponsors ta hina hinkwenu hi mi tekela nhlokweni a hi ta va hi nga ri la loko n'wina a mi nga ri kona manana Rose Chabalala a ni va voni vukona bya vona na vona na tanihi munhu loyi a hi rhangelaka sweswi ka Munghana Lonene FM murhangeri wa minongonoko khale a va hambi va ku ku na station manager van'wamabindzu hinkwavo lava nga kona la na n'wina hi mi tekele enhlokweni tinqambi ta hina n'wina ku nga n'wina namuntlha hi fanele ku hi ta mi nyika xidlodlo na n'wina hi mi tekele enhlokweni swinene vayeni va hina mi suke ka tindhawu ta ku hambanahambana kumbexani ni pfumelele ni endle leswiya ni ku all protocol observed hinkwenu hi mi tekela enhlokweni ku va mi tili laha hi nga kona ka siku ra namuntlha ni kombela mi tibela mavoko leswiya a mi byela van'wanyana ku va sasekile loko ni ri karhi ni chika n'wina tibyeleni mo ku ni sasekile swi endla ku mo ka vo mi xiyisana se n'wina vulani hi n'wexe mo ku ni sasekile mi nga miyeli khazi vulani mo ku ni sasekile vukona bya munhu un'wana na un'wana byi tekeriwa enhlokweni laha hi nga kona a hi tsakeni a hi tiphineni hi amukeriwile a hi amukelekeni hi endla swin'wana na swin'wana leswi endliwaka la ntsena swi nga hi khomisi hi maphorisa a hi tibeleni mavoko mi bela na mina ni ri karhi ni chika vafambisi va ntirho va ku saseka ka siku ra namuntlha ni kombela mi ta teka ntirho wa n'wina khensa nyango vonani ku u saseke njhani namuntlha yi nga ku i mulungu u blonde Hashtag XMA18 impumulo wa hina kasi n'wina van'wani mi nga ta va mi tirhisa YouTube nakona ha kumeka live eka siku ra namuntlha i khale hi karhi hi vhakela nkonkowa vo tala va n'wina va ta swi tiva 2011 a hi ri kwala 2012 hi vuya 2013 2014 last year nakambe hi tlhela hi vuya na lembe leriwa hi tlhele hi phinda ku na swin'wana ndzeni ka mati ya le nkowankowa a ni swi twisisi ku swi endla hi yini hi tlhe hi phindaphinda kwala kambe a hi beleni Greater Tzaneen Municipality mavoko na lembe leri taka ni tshemba leswaku va ta tiyisisa leswaku hi tlhela hi vuya kwala hi ta tiphina na vanhu na vayingiseri va hina hinkwavo va Munghana Lonene FM ka nkarhi wa sweswi a hi amukeleni boss ya mina lavawa i boss ya mina ni vulavula hi SABC Limpopo Business Manager ku nga MDK ni va vitisa sweswo namuntlha hi mhaka ku ni va xewetile nampundzu loko ni ku Mr. Machila va nga ni hlamuli se hi va vitisa swona ka SABC ku hi vona MDK va beleni mavoko loko va karhi va ta stageni
Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina. Maybe please just come this side, please, so they can see you, yeah? Today we thought let's bring the radio right here. This is the gentleman that you hear every single moment, every single day when you're listening to Munghana Lonene FM. Please try that again. Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina. Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Reperil. Good evening, ladies and gentlemen. I'm not going to waste a lot of your time with a very long speech. I first want to start off by acknowledging Hosi Ngobe of the chairperson of the House of Traditional Leadership, who's here. Hosi Majeje, thank you so much for gracing this event. The acting mayor for Greater Tzaneen Municipality, Mayor Maunatlala, and acknowledge in absentia the mayor of this municipality, because we believe very strongly as Munghana Lonene that the relationship that we have with this municipality is one that profiles the role of public-private partnerships that you have with the SOEs and government. We really want to appreciate that. I want to acknowledge the presence here of our MECs. Dr. Rogers Munama, thank you so much, sir, that each and every time when we ask you to come and grace us, you do that with honor. MEC Biskop Makamu, thank you, sir, for always cheering our team here at Munghana Lonene FM. MEC Thabo Mukoni, thank you, sir, for always supporting the work that we do. I want to also acknowledge the presence of MEC Benka Karen Rahwale. Thank you so much for coming. Mayor of Collins Chaban Municipality, Councillor Jason Maluleka, thank you so much. Acting Mayor of Giani, Tate Cedric Baloy, thank you also for coming. Executive Mayor of Bushbuckridge, Sylvia Ngumalo, thank you so much also for coming. The Municipal Manager for this municipality, Tate Mangwan, thank you so much for opening your doors and gates for us. Municipal Manager also for coming. There's also Hosi Bongeni, thank you so much for coming and allowing us to be in this space. Ladies and gentlemen, when we started our partnership with the Greater Tzaneen Municipality, we promised 3 things. The first thing that we promised was, as Munghana Lonene FM, as SABC, we're going to preserve the cultural heritage of this country, of this province, of this region. If you look amongst yourself, the decor that you see here, proudly Tzaneen, please let's give that a massive round of applause. MEC Munama, there's a challenge that I want to give to your department. We've seen that each and every time when we have the Xitsonga Music Awards, this is a weekend-long project. We come here on a Friday, we have a massive festival on a Saturday, and then on Sunday we go home. We want to prolong that. We want to make sure that everyone who came to Limpopo, they have a massive weekend. And this is an invitation to you and the different sectors that we are coming here again next year for this same project. Let's make sure that this is a weekend-long project that stimulates the economy, that stimulates tourism, but also profiles this province, Limpopo, as one of the best tourism destinations in the country. Ladies and gentlemen, the work of the Xitsonga Music Awards would not be where it is without our sponsors. And tonight I want to tell you a heartwarming story. And this story is about Dr. Tlati, Dr. Professor Tlati. May we all please give the Prof a massive round of applause. Our work in terms of the preservation of culture, cultural heritage, it's always questioned. Our stance as the
African language stations of the SABC, when it comes to celebrating our own, is always looked down on. But this man that I'm talking about has, through and through, supported the Xitsonga Music Awards, not just by mouth, but also investing finances to make sure that this project grows and is where it is. Ladies and gentlemen, I also want you to give a massive round of applause to this municipality, the Greater Tzaneen municipality. For without their support, we would not be sitting here tonight. We are sitting here tonight with the different small and medium-sized businesses benefiting from this project. Honorable MECs, I'm proud to announce that for this edition of the Xitsonga Music Award, the only service that we've procured outside of this town, outside of this province, is stage and sound. Only. Ladies and gentlemen, there's a very blue, beautiful bank. We call it Standard Bank. Last year, when they came to our gala dinner, we promised them that Standard Bank, if you invest in music, if you invest in local talent, you're going to see massive rewards. I'm not sure if they believed us, but they bought into that story. This year, as we're sitting here, Standard Bank is one of our headline sponsors. And for that, I want to say thank you to Andres and the Standard Bank team for believing in local talent, for believing in the SABC. And I am sure after tomorrow you will see the benefits and the rewards of investing in the Xitsonga Music Awards. Can we give Standard Bank a massive round of applause? The work of the Xitsonga Music Awards will not be as beautiful as it is if LTA is not a part of it. So the fact that LTA always invest in us. Last year, LTA came in as a sponsor who wanted to just see how the work goes. This year, they're coming in as a headline sponsor, sponsoring one of the categories. And for that, we are saying to the Limpopo Tourism Agency, thank you so much, and a round of applause. There is work that we do as the SABC Limpopo Combo, Tobela FM, Palapala FM, and Munghana Lonene FM. And we've seen that when we collaborate, we are much better and bigger as the radio stations. So last year we had the XMAs with just 2 sponsors. This year we went to CTM, and we said to CTM, we've seen that you're doing great work with Palapala FM. Have you tried the Xitsonga Music Awards? Have you tried Munghana Lonene FM? And this year we're sitting here with CTM as one of the headline sponsors. To Team CTM, thank you so much. We really appreciate it. A round of applause. Last but not least, there is a collection agency that deals with the artist. And this is where my talk now concludes. The Xitsonga Music Awards is a celebration of local talent, celebration of music. We always say this as Munghana Lonene without any apologies, that if you are an artist singing in Xitsonga, or an artist who want to collaborate with anyone who sings in Xitsonga, Munghana Lonene FM is the radio station where your song should break. We know there are different avenues. You can break your songs now on TikTok. You can break them on whatever avenue you want to put this up. But last year when we invited some of the collection societies, Impra said, guys, we want to come to the Xitsonga Music Awards. We want to see what it looks like. And if we love it, if we like it, we're going to be a part of the sponsors. And today I'm sitting here. I've not seen my friend Dodo. Is he here? Ladies and gentlemen, let's give a beautiful round of applause to Impra. Impra is one of the collection societies that collects royalties on behalf of artists. And this year, they said we are investing some of the money in the Xitsonga Music Awards because we want to grow this project. So, why are we here? That was one, to thank you. Secondly, to appreciate the work that the South African music has in this country. We cannot go wrong if we invest in local talent, if we invest in local music. As I invite you, ladies and gentlemen, to enjoy what is left of tonight, which is a rewarding exercise where we look at Khapa Msikela in Sepedi. These are the legends
that have paved a way for the different artists that are coming in this country. I invite you to a massive festival that is coming tomorrow, which is a celebration of South African music. Again, honorable MECs, the lineup that you've seen that we've been promoting is going to be a very big investment into South African music. Money not less than R1 million South African rands. Again, this is the investment that we are putting as a radio station, as the SABC, with our partners back into the music industry. Thank you so much, ladies and gentlemen, for coming. We really appreciate the support, the love that you've shown to this 18th edition of the Xitsonga Music Awards. Inko, Kensa Sune. Hita eka wena twi kusuka enkowankowa multi-purpose center eZanini #XMA18 impfumawulo wa hina Munghana Lonene FM makomba ndlela. Masitwa loko mo byela munhu ku swilo swi humelela twi a ri handle ka la a nge pfumeli ku impela swilo ku humeleleni ha khensa wena wa rito ra kahle khensile MDK mativa ni lava ku mi pandisa nhlokonyana hi ku teka mihleketo ya n'wina ni yi teka ni yi tlherisela ndzhaku loko mi languta ku hela ka vhiki loko hi nga ka kona first weekend ya November vurhangeri byi kona musi va nga vhe va yi teka yi va weekend ya masagwadi ya Munghana Lonene FM mara xa kahle hi swona kumbe xo tsakisa hi swona i timhaka ta ku hi te la ehansi ka masipala wa Tzaneen malembe yo hlaya mi ta tsundzuka hi ri laha ka lembe leri nga hundza mi tsundzuka hi ri laha hi 2011 a hi ri kona hi 2012 ku hlaya hi ku twa ku xurha mara xa xilo xin'we ntsena lexi hlamarisaka i ku loko hi ta la hi weekend yo sungula ya November masiku a ma hambana between ti4 na ti6 hi 2017 a ku ri ti4 ta November loko mi languta kahle ti4 ta November hi 2017 a ku ri Mugqivela ku fana na namuntlha leswi vulaka swilo leswiwani vurhangeri swi languteni kahle man ku vhe ku va weekend ya masagwadi ka calendar like that am swi voni ku nga mhaka ya kahle ni kombela mi swi bela mavoko loko no vulavula ni nga vulavula ni nga heti mi nge ni tsundzuxa lava nga hi yingisela moyeni leswaku hi kona ka swiyenge swa mabulo hi kona ka Facebook hi kona ni le ka YouTube hashtag ya hina yi olovile hashtag XMA18 kumbe XMA18 hashtag impfumawulo wa hina na ha vulavula so ni pfumeleleni ni ya lava vurhangeri kusuka eka regional operations manager wa SABC Limpopo Khombo va dume ku i Rom ni kombela mi ba mavoko mi bela tatana Opa Mamabulo va ta haleni ku ta yimela SABC Limpopo. Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina. Reperile. Thank you for the microphone, program directors. Inkomu na vaingiseri. So xo sungula hi xeweta vachaviseki hosi Mhlaba and other traditional leaders lava nga vhaka ku nga ku vayeni amisaveni ya hosi Mhlaba. We also want to acknowledge our MECs, honorable MECs, whom I do not regard as politicians, because my observation of their lifestyle and support for what the SABC does, these are just our servant leaders, but we acknowledge the presence of Honorable MEC Menka Karin Rakwali,
Honorable MEC Bioscope Makamu, Honorable MEC Thabo Mokoni, and Honorable Guest Speaker, the keynote speaker, whom I was told I should not mention by name. Iranza kusheweta vamaspala wale Tzaneen, kunga meya rabale Tzaneen, wana meya rabale Giani, meya rabale Collins Chabani, not the mayor in Kwatu, that I may not be able to read out their names, and honorable councillors whom I have seen, who have come in their throngs. We salute them, we honor them, we respect them. I also want to honor the leadership of the SABC, both that have connected online and those that are here in person. We also want to appreciate our proudly South African artists in whose name we have gathered here tonight. Distinguished guests, I have seen the leadership of Limpopo Tourism Agency. I may not have picked up the other ones, but I see important people. So we acknowledge you and ourselves. But to fair, ladies and gentlemen, the public broadcaster has an indispensable and fiduciary responsibility to be in the forefront of the development of artists and supporting them through playing their music. We are duty bound to be part of the trajectory for supporting of efforts that are made to support South African music. These awards are about affirming our people and their natural talents. These awards are a celebration of the authenticity of Xitsonga music. On International World Mother Tongue Day or Mother Language Day, as UNESCO calls it, which was held on the 21st of February 2023, the SABC signed a historic memorandum of understanding with PENSALB, as we call it. Ironically, this year's International Mother Language Day was held in Polokwane, Limpopo province, the home of the Xmas. So significant is this agreement that it will bring consciousness in the revitalization of languages that are seemingly disappearing or are threatened with extinction. Some of the elements of that agreement are to 6 specific SABC programs that are aimed at fostering social cohesion, profile advances in promoting, protecting, and preserving our official languages, particularly the indigenous languages. The chronicles of these awards, as shared with me by the business manager, heralds why Munghana Lonene FM is called Makombandlela. In terms of innovation, inclusivity, and immaculate consistency. Music is intrinsically linked with the pedigree of our heritage as Black people. On the 1st of February 2023, the SABC officially announced the launch of a 24-hour TV news channel that will predominantly disseminate news and information in African languages. As we evolve into the next 20 years, because this award started in 2003, as we evolve into the next 20 years,
we seek to weaponize Xitsonga Music Awards as an instrument to intersect music with the promotion and development of Xitsonga culture in particular, but moreover, punctuate the pride of an African amongst the nations of the world. In his book, I was told that if you want people to think that you are intelligent, you must quote something, quote a journal. Well, I knew I'm going to talk to educated people, but in his book, The African Immigration in Music, a man called Kofi Agau extensively explores the dichotomy between music and culture and further draws a symbiosis between the two. For instance, Kofi Agau says, he lays bare the emotional residue that is resuscitated by the sound of talking drums, which evokes and transmits messages. There is no ambiguity in our firm belief that African music is the indispensable food for the soul. Like the wise men from the east who followed the star to Bethlehem, the SABC follows good music. It is in Xitsonga. If it is in Xitsonga, we are not flinching in our support for it. This is one of our unique selling points. The anatomy of our very being is music. It comes as no surprise that our innovative team at Munghana Lonene FM have themed this year's Exma 18 Imfumaulo Waina, meaning it is our melody. Therefore, the effervescent poet Maya Angelou was correct when she wrote in her poem entitled, I Know Why the Caged Bird Sings. In that poem, Maya Angelou writes, a bird does not sing because it has an answer, but it sings because it has a song. We are colorful, we are vibrant, we are loud, we are proud, we are present, we are Xitsonga Music Awards. Inko. Hashtag XMA18 Imfumulo Wahina. Va hi amukerile va vulavurini na hina va ha ta ya mahlweni va vulavula na hina kasi a ni kombela ku mi ku tlhatlhamutlhamunyana swo endla nga ku hi teka memorial service ene tanihileswi mi swi tivaka tolo a hi ri ka wun'wani hikwalaho ka ku lahlekeriwa loko hi nga va na kona ka Munghana Lonene FM se swi kahle ku va mi hi chavelela DJ i vantsongo na vativa va ta ku tlhatlhamutlhamunyana va pressa swindla swona ivi hi amukela boso ya mina ka nkarhi wa sweswiwa ku nga Mama Rose Chabalala va te ku mi tiviseni eka lava nga va rhamba va vulaka leswaku i ti-VIP yin'wana VIP liya i mhani Megi ma tiva na va fikile a hi va beleni mavoko Magoda wa xinavela Khalanga wa xinavela Barule wa xinavela Zinjiva wa xinavelo Magoda wa xinavela Khalanga wa xinavela Barule wa xinavela Zinjiva wa xinavelo
khensa ni le ka vayingiseri va Munghana Lonene FM na n'wina vayeni va hina vo saseka. Xitsonga xi ri ku sola hosi suka swi va rini? Sola u sukile. Se hi ndlela leyi ni ta tekela enhlokweni va vukosi bya ka Mhlava. Hi mi amukela hi mandla mambirhi ya khensa ku va mi hi rhurherile. Inkomu. #XMA18 i mpfumawulo wa hina. Ai va beleni mavoko. Swi sasekile leswi nga le ku humeleleni eka siku ra namuntlha. What I love most about it is that we are here today to celebrate na tinqambi ta hina leti hi ti rhandzaka. Hi tiyisisa leswaku hi va tekela nhlokweni ku va khutaza no va seketela ku tiyisisa leswaku va ya mahlweni va tirhisa nyiko ya vona. Ina hi le Greater Tzaneen Municipality nako ye nngwe ri a bolelanyana re leka gore le re bitse ka ntšhintšhintšhi le tšhelete le ntšheile ye ntšhintšhi ka mokgwano we gore tla boya le ngwago o tlang. Se hi ndlela leyiwa hi ta rhamba vona va Greater Tzaneen Municipality ku va ta hi byela ku ri xivulavurinkulu xa siku i mani eka siku ra namuntlha. A hi beleni Councillor Reni Mabuza mavoko loko va karhi va ta ku hi tiviseni. Hi ta ka wena twi kusuka enkowankowa Multi-Purpose Center eZanini. Munghana Lonene FM magompela. Inkomu swinene ri perile. Good evening. Pfumeleni teka xinkarhana lexi tikiyimisa nhenha kumbe vurhangeri bya xiyimo xa le henhla ku tlula hinkwabyo byi nga na byona. A ni karhi ni ringeta ku lava ta balekela responsibility. Earlier on I was taught about protocol and so on. I was also therefore corrected again ku ya u nga dyondza yo protocol yi right mara a ku ri na swin'wana mi swi siye hi xihoxo. So ni yimele ku ta ni ta yimisa MEC va leadet MEC lava nga ta va ta yima va ta hi vulavurisa ematshan'wini ya MEC na Kelisi Vanda Kekana lava nga tsandzeka ku ta va ta hi join. So ni ta mi kombela mi yima hinkwenu hi milenge loko hi karhi hi amukela MEC Rogers Kanyani Munama. Inkomu swinene. #XMA18 i mpfumawulo wa hina. No, thanks very much, Peril. No, thanks very much, program directors, for affording me this rare and opportunity to come and grace this auspicious and prestigious event. Let me also acknowledge in our midst our leadership, more especially the members, my colleagues in the Executive Council, Honorable Nkakaren Rakhwali, MEC responsible for public works, roads and infrastructure in the province, Honorable Rogers Bioscope Makamu, who nearly stood up when you called Rogers. The MEC responsible for cooperative governance, human settlement and traditional affairs in Limpopo, Honorable Thabo Mokoni, the MEC responsible for agriculture and rural development in the province. In our midst also we have member of the National Assembly, Member of Parliament, Honorable Musa Chabane,
who is also the chairperson of the Portfolio Committee of Home Affairs. Also, let me express my profound sense of gratitude to our esteemed traditional leader, one of our own exceptional, outstanding, dynamic, and versatile leader, the one and the only chairperson of the House of Traditional Leaders in the province, Tabesita Hosi Penny Bobe. Also in our midst, we have esteemed traditional leader. I heard about Tabesita Hosi Taba, Tabesita Hosi Macheche, and other traditional leaders in our midst whom I've not seen. Also, let me take this opportunity to also acknowledge the leadership of Greater Tzaneen Municipality, led by the acting mayor, or a person who is standing in for the Honorable Mayor Tate Garrison Mulapisane, Councillor Maunatlala, the Speaker of the Council, Metiba. Let me also acknowledge all the councillors present, all the mayors in our midst, the mayor of Collins Chabane Municipality, the mayor of Bushbuck Lake Municipality. Let me also acknowledge the leadership of the SABC in the province, led by Kolobe, Obama Mabolo, Tate Madikana, Machila, and your colleagues. Let me also acknowledge in our midst the leadership of Limpopo Tourism Agency, which is one of the public entities that we have in the province. I see Memo Chachi and other board members who are present here. Let me also acknowledge our sponsors, the Standard Bank, and also our own doctor, who has at all material times ensured that they sponsor this event. Let me also express my profound sense of gratitude to the management of Munghana Lonene and the presenters, the management, who are very proud. As you can see, the whole executive is here just to pledge unflinching support to the event of this magnitude. Our responsibility as the provincial government is to ensure that at all material times, we transform the socio-economic landscape of our province and to ensure that we take this province to the highest economic trajectory. It is in that context that, as the provincial government, we have made that commitment that as and when, because you are a public broadcaster, we must support all your activities in that Mamabolo. Our support for your good self is quite indispensable. And we are saying that despite the challenges of the triple challenges that are confronting us as a country, the challenges of poverty, the challenges of unemployment, the challenges of inequality, when we collaboratively join hands, we'll be able to push back all the trouble challenges that are confronting us as the country. So I call upon all and sundry to come and support this public broadcaster. As the province already, we have adopted what we call Limpopo Socio-Economic Recovery Plan. Among other competitive edge that we have identified is around the issue what we call the creative industry, which is not tapped, but also as the province, we are proud that just last week we were able to unveil what we call the summer campaign, so that we are able to expose and to give an exposition of the pristine and unique cultural and heritage sites that we have.
We are hosted today by the tropical paradise in our province. That's Greater Tzaneen. You can't believe that Makgoba's Kloof, that the Bioscope, is the second largest forest large in the Republic of South Africa. In terms of the heritage, in terms of the cultural and heritage sites in the province, we are one province that is hosting or boasting the two unique UNESCO-declared heritage sites. That's your Mapunguzwe, that's your Makapani Velu. Mapunguzwe, all of us, we know that, is the cradle for civilization. We are one of the provinces that we also boast 70% of Kruger National Park, which is here in Mopani. The 70% of Kruger National Park, which is not profiled and marketed for all the international tourists and domestic tourists to come in terms of outbound and inbound tourism, that we have to invest as the province, that we leverage on the economic spin-offs that tourism is bringing in the province. So we are very proud of that, because Kruger National Park is one of the wilderness calabash that we have, where you can experience your fauna and flora, where you can also expose to the nature, to the mother nature, but also the wildlife. It is only the one of the only parks that we have in the Republic that you can also have the big five that you never find. We are one of the provinces that also is boasting one of the majestic trees that we have in the province, that is baobab. But we are also a province that we are proud of the dynasty or the royalty. You have the Tsongas, you have the Bendas, you have the Bedis, and the Ndebelés to some extent. These are some of the catalysts that we need to exploit as catalytic initiative, that we must at all material times put all our hands on the deck and ensure that we put our shoulders on the wheel, so that we are able to invest more on the development trajectory. And the fact that LTA has signed a partnership with SABC, it is a homework or a testament that we are going to support SABC throughout. Like I said when we were launching the summer campaign, among other events that we said we are going to support was the 18th edition of Munghana Lonene Music Awards that today we are celebrating. But also we are inviting your good self that on the 25th of November, we must also come en masse to support Thobela FM, as they will be hosting their gospel music in this province. So we are very proud, we are very excited to be part of this province, but also the diverse offerings that this province is giving. The future for this province looks very good, and it's all about us to ensure that we make a clarion call that all of us, we must support all the initiatives, because one of the responsibilities that we have, more especially as economic development, is to ensure that we strengthen the entrepreneurship ecosystem in the province, but also to ensure that we ignite the spirit of entrepreneurship in the province and support all our SMMEs. This is our voice. This is the voice that always keeps us on our toes as the public representative on behalf of the public that we are representing. Ladies and gentlemen, I don't want to take much of our time, but also just to extend our profound sense of gratitude to Dr. Thomas Chauke, who has been conferred a doctorate in promotion of the Tsonga language. So we wish you well. We wish everyone the iconic stalwarts that we have in the Tsonga music, all of the participants, all the nominees that have been nominated. You are all winners, but we know that all of us, we can't be winners.
There is a saying that the Mama Wolo, you are the only one who has quoted, that Stone Age did not end because of lack of stones. So what I'm trying to say is that we need to be very creative and innovative in our approach so that we are able to change the livelihood, because the challenges that are facing us, as much as they are formidable, but they are not insurmountable. Ke a leboga. Khensa swinene minge ni tsundzuxa vayingiseri lava va ha ku pfulela ku xiyanimoya sweswiwani leswaku hi mi haxela thwi kusuka enkonko multi-purpose center ivi ni tlhela ni tivisa kumbexani ku tsundzuxa lava va hi kumaka ka swiyenge swa mabulu hi kona ka Facebook hi kona ka YouTube leswi vulaka ku migingiriko hinkwayo leyi nga ku humeleleni haleni mi yi kuma thwi hi ndlela ya ku fana na yeleyo eka madyambu lawa va ka hina mi nge ni teka nkarhi lowu ni ku nkarhi lowu a hi wu yimerile se wu fikile. Hashtag XMA18 hashtag impfumawulo wa hina twana leswi masagwadi ya Xitsonga Music Awards eka lembe leri ra 2023 se ya sungula ku nyanyula va mi byerile ku nkarhi lowu wa mu yimerile se wu fikile hi tile madyambu lawani ku ta tiyisisa leswaku hi ya mahlweni hi xixima tinqambi ta hina varikwerhu eka madyambu lawa hi ta ku xiximeni nqambi leyi se yi nga hundza emisaveni Richard Macheke na Makasa Sisters ku ta hundzisa xiphemu xexo. Muzamani Richard Macheke u velekiwe etikweni ra Kanyavani eka Xigalo hi ti 6 March 1957 u hundzile emisaveni hi ti 1 March 2006 u kulerile etikweni ra Kanyavani laha nga sungula kona tidyondzo ta yena ta xikolo loko a nga se rhurhela eka Makhasa. Mzamani i n'wana wa rikotse eka Gija Elias Macheke na n'wakhuzwayo Sithole u kurile a ri n'wana loyi a rhandza swa vuyimbeleri na ku tlanga bolo ya milenge. Nyiko ya yena ya vuyimbeleri yi sungurile ku vonakala swinene hi malembe ya vo 80s. Eka swa vunanga u sungurile bendi yakwe leyi nga vitaniwa Richard Macheke na Makasa Sisters laha a yimbelela na ngamu yakwe yo sungula Catherine Macheke na maxaka lava a va kumeka eka Makhasa na le ka Nyavani. Vito ra Giya Nyavani u ri tirhisile ku xaxameta ti-album ta yena hinkwato laha a hlonipha kokwana wakwe Nyavani. Endzhaku loko a ta va kumile ntirho eJoni u kotile ku humesa album yakwe yo sungula hi lembe ra 1988 leyi a yi vitaniwa Giya Nyavani #1. Muzamani u hundzile emisaveni a ri na ti-album ta 13 leyi yo hetelela a yi vitaniwa va purisile vakokwani Giya Nyavani #13 hi lembe ra 2005. Eka lembe ra 1998 u humesile album ya yena ya vutsevu leyi nga duma swinene hi risimu ra Papa Boy. Eka vo tala risimu leri ri vhekile ri hundzuka vito ra yena laha a va n'wi vitana Papa Boy. Masagwadi ya vuyimbeleri lawa ya landzelaka. Hi lembe ra 2000 u winile sagwadi ra second best male artist hi album ya Giya Nyavani #8 leyi a yi vitaniwa Maja Tshamile eka ti-awards ta Munghana Lonene FM. Hi lembe ra 2001 u winile sagwadi ra best Xitsonga music eka ti-Summer 8 hi album ya Giya Nyavani #9 leyi a yi vitaniwa Xandla Famba Xandla Vuya. Hi lembe ra 2004 risimu ra Papa Boy ri kumile xiyimo xa vunharhu eka xiyenge xa Xitsonga Song of the Day
cricket eka ti-award ta Munghana Lonene FM. Mzamani u kile a nga humesa nghoma leyi a yi tlakusa xitichi ni vaseketeri hi nkarhi lowu a xa vitaniwa Radio Tsonga hi nghoma leyi a yi thyiwile vito ra Makhiya ya Xitsonga. Risimu leri a ri khutaziwa na ku promotiwa swinene na hi mintlawa leyi a yi seketela xitichi xa Radio Tsonga. I nghoma leyi a yi khuzela vahaxi na vaseketeri va xitichi vo tanihi Peluka Mtombeni, Jara 15 wa malembe na van'wani vo tala. Richard Mateke a ri mutlangi wa katara, lead guitar wa xiyimo xa le henhla. Gala yi nga se yi teka nkandziso wa yena yi nyika vana va xikolo leswaku va dyondza swo karhi eka machayelo ya yena ya katara. Vana xikan'we na mudyondzisi a swi va tikela swinene ku encenyeta machayelo ya yena ya katara. Eka vayimbeleri kuloni va tirhisanile swinene na vayimbeleri vo fana na Simon Maluleke, TR Hlungwane, Peter Hlungwane, Dan Shirinda, Themba Chauke na van'wani vo tala. Tin'wani ta tinghoma ta yena ta ndhuma hi leti landzelaka: Khomisa Sweswo, Papa Boy, Imzamani, Ezozweni, Tatana u vurile, Wena Malume, Biyelela, Madya Tshamile. Hina tani Munghana Lonene FM ha yi vona ndzhaka leyi u nga yi siya hi ku xixima hi Posthumous Award. Ku ta hundzisa xiyenge lexi hi ku titsongahata ni pfumeleleni ni Kundeni xa Limpopo nkulukumba Thabo Mokoni va ta va karhi va fambisana na lava nga ta yimela meyara wa Greater Giyani, Advocate Cedric Baloyi.
#XMA18 impfumawulo wa hina. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Riperile, pepukile. Ni ta rhandza ku khensa swinene hi ku yimela vaka Macheke a ku ya hi mintirho ya late Richard Macheke. Hi ri vaka Macheke, vaka Matlhavani, mahukwa ya mona, vaka Xihanguli. A khensa swinene ku va namuntlha mi hlekete ku tsundzuka Richard Macheke, zamani wa Gija wa Nyavani ku ya hi mintirho ya yehe. Khensa swinene hi vuyelela eka vurhangeri bya xitichi, valandzeleri va vunanga bya Richard Macheke ni hinkwavo lava seketelaka vunanga bya Xitsonga. Hi khensa swinene. Komo. U velekiwile exitandini xa ka Muswani hi ti 21 ta Nyenyankulu 1977. Swa vuyimbeleri bya yena swi sungurile ekerekeni a ha na malembe yo ringana 8. Hi laha swi nga tikomba kona leswaku u ta va xiyimbeleri lexikulu. Loko a gimeta ndzima ya tidyondzo ta yena ta xikolo xa le henhla hi lembe ra 1994, Jay u kongomile eJohannesburg laha a nga fika a yisa tidyondzo ta yena emahlweni eJohannesburg School of Music laha a dyondzela vuyimbeleri. Hi nkarhi lowu a ri eJohannesburg School of Music u antswise tinyiko ta yena ta vuyimbeleri na ku chaya piano. U tlhela a kota ku twisisa matirhelo ya kona eka misava ya swa vunanga. Ku fika ka yena eJohannesburg a swi hlwelanga. Tikhampani to tala to kandziyisa vunanga se a ti lava ku tirha na yena tanihi xiyimbeleri na muhumelerisi. Hikwalaho ka nyiko na vuswikoti bya yena, hi xinkarhana Jay u sungule ku tirhisana na khampani yo kandziyisa vunanga leyi a yi vitaniwa Ghetto Rough laha a ri muyimbeleri a tlhela a va muhumelerisi ehansi ka yona. Hi lembe ra 1998 Jay u humesile album ya yena ya madyondza ya gospel leyi nga thyiwa ya tshwanang li Jesu. Endzhaku ka malembe manharhu loko se a humesa album ya yena yo sungula u vuye hi Mbonge ku nga album ya yena ya vumbirhi laha ku na tinsimu to duma to fana na Hlomani Matlhari na Xihanyanomo. Album leyi yi humesiwe ehansi ka Universal Music International. U avelane stage na tinqambi leti a ti tiveka hi nkarhi walowo kambe a nga yimanga ku tirha. U yi bazerile album ya vunharhu eku khanyeni. Leyi album hi yona yi nga tiveka swinene yi tlhela yi tirha kahle. Hi lembe ra 2005 album ya yena ya eku khanyeni hi yona yi nga kuma sagwadi ra Best Contemporary Gospel Album of the Year eka South African Music Awards. Hi lembe lero u ve muyimela ku langwa eka xiyenge xa Best Contemporary Gospel Album eka Kora All Africa Music Awards. Jay a yimbelela tinxaka to hambanahambana ta vuyimbeleri leti katsaka jazz, rhythm and blues, pop, house music. Hambileswi yena a ti rhandzela vunanga bya gospel hi ku a ri na ku tshemba leswaku u ta khumba mimoya yo tala hi ku tirhisa vuyimbeleri bya yena. Van'wani va tinqambi leti Jay a nga tirha na tona va katsa Benjamin Dube, Lebo Mathosa, Revolution, Maduva, Jay Soul Brothers na van'wana. Jay a nga siyanga ndzhaka ya vuyimbeleri ntsena kambe u siye khampani ya yena ya Rivoningo Media and Communications leyi nga le dorobeni ra Polokwane. Ti-album leti a nga ti humesa ti katsa My Life, Mbonge, ya tshwanang li Jesu, Praise na Worship Unlimited. Jay u hundzile emisaveni hi siku ra vumbirhi ra Hukuri hi lembe ra 2009. Hina tanihi Munghana Lonene FM ha yi vona ndzhaka leyi u nga yi siya. Namuntlha hi tlangela wena Hlungwani, Sono, wena wo tshika misava hi malwandla. Hi ku xixima hi Posthumous Award. A hi swi beleni mavoko.
ku hava xo tsakisa ku va kumbexani loyi a nga ku nyika nyiko yo va u yi tirhisa no hanya hi yona laha misaveni leyiwa ku tlhela ku va yena u tirhisaka yona nyiko leyi ku n'wi dzunisa no tivisa vanhu hi yena leyi xin'wana hi un'wanyana wa vanhu vo tala lava kumbexana a va ngo yo yimbelela hi Xitsonga ntsena kambe va hi dyondzise ku dzunisa no tinyungubyisa ku khongela hi ririmi leri a hi amukeleni va ka Nhlungwane loko va ta amukela ko ya vona a hi amukeli vona ntsena hi ta rhanga hi amukela MEC wa Economic Development and Tourism Tatana Rogers Monama va fambisana kahle na meyara wa Collins Chavani Councillor Gezani Maluleka a hi va beleni mavoko loko va karhi va ta estagini hi tlhe hi bela na muti wa ka Nhlungwane va nga hi lomba n'wana wa vona eka swin'wana kumbexani leswi ni nga vutisiwa swona ni twa onge swa vava ku va ni swi vutisa no hleketa hi swona i ku wena loko u hundze misaveni u ta tsundzukiwa hi yini tinqambi ta hina ta yimbelela ti tlhela ti tiyisisa leswaku evuyimbelereni bya vona va hi siya na byona leswaku hi ta va tsundzuka hi byona a hi va beleni mavoko loko va karhi va ta xitejini va khamera va ta pfa va yimenyana radio ya miyela swa hlupha ina se hi tlhela hi kombela na va ka Nhlungwane na vona va ta xitejini hi yona ndlela yaleyo Yeah, na na na. He went now when I see no more. He went now when I see no more. He went now when I see no more. And believing Yahweh na kundan sumo. He went now when I see no more. He went now. When I see you and Mama,
Everybody! She hot, she hot, she hot. Hey! She hot, she hot. I'm in it. She hot, she hot, she hot. Let's do it again. She hot, she hot, she hot. What is? She hot, she hot, she hot. Money mute. She hot, she hot, she hot. What's the boss? She hot, she hot, she hot. Hey, 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 she hot, hey, 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 hey. #XMA18 impfumawulo wa hina Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kunandeni sila leyan kholela ninge imoyeni shoka oh ya senikahle oh senikahle ne all right sule kunandeni silo nivula ku sandazi ni rimbalele swona ku sekula ku ciniwa akuna swin'wana khensile ka lava nga ta nyikela eka masagwadi lama nga hundza onge moya ya tinkambi letimbirhi leti hundzeke emisaveni yi nga emahlweni yi wisa hi kurhula vaka hina a hi languteni living legend eka madamu lawa mi nga va mi ri ku tivutiseni leswaku hi ya languta mani eka living legend timhaka ta kona ve ngopfu hi leti ku na miyisa va nge i welcome ovisi u tiveka ku antswa hi vito ra pensele a hi tweni leswi #XMA18 impfumawulo wa hina kasi lava va nga tata ku ta mfumo lowu pfa wu ni phija lava nga tata ku ta hundzisa sagwadi leri landzelaka i executive mayor ya Bushbuckridge manana Sylvia Nxumalo na muyingiserinkulu wa nongonoko wa dzumba na mina MEC va Khokta Pascop Makam. Welcome Ubisi, loyi a tivekaka hi vito ra Pensele, u velekiwe eBushbuckridge eIkhonomi, eTitswala Hospital. Pensele i mativule eka Sira James Ubisi na Sira Liz Nyathi. Hikwalaho ka ku tsakela ngopfu vutshila, Pensele na vanghana va yena va sungule ntlawa wo cina xipantsula, laha a va nyenyula mitshungu hi ku cina loko ku ri na minkhuvo ya xikolo kumbe ya muganga. Kusuka kwalaho va sungule bendi leyi a va yi vitana Supreme Band. Eka bendi leyi a va tala ku encenyeta Sira Paul Ndlovu, Chikothwala na Sira Peter Tinet. Hi minkarhi yeleyo Pensele a ku ri muyimbeleri loyi a rhangelaka, u tlhele a dyondza ku chaya keyboard. Hikwalaho ka ku tiveka ka vona va ve van'wani lava nyenyulaka ntshungu eka cultural festival leyi a yi tiveka yi tlhela yi va yikulu eBushbuckridge. Bendi ya vona yi ve na nkateko wo va eka xiyimo xa vumbirhi, laha a va avelana stage na tinkambi leti a va langutela eka tona ngopfu ku nga Lazarus Tafudi na Peter Tinet. Pensele u hetelele a suka eka bendi ya Supreme, laha a nga fika a sungula ku tirha na General Muska eka bendi leyi a yi vitaniwa Thula Mahash Soul Lovers. Hi lembe ra 1995 Pensele na General Muska va teke xiboho xo tirha swin'we, laha va nga tiveka swinene hikwalaho ka ku rhandziwa ka vuyimbeleri bya vona. Va fikile na le tikweni ra Mozambique laha a va famba va nyanyula vanhu. Hi lembe ra 1997 Pensele u kandziyisile albamu ya yena yo sungula ya xilungwanungwani leyi nga humelerisiwa hi General Muska, yi xavise ehenhla ka 30,000 wa tikhopi. Hi lembe ra 1995 tindlela hinkwato ti kongomile eJohannesburg, laha a nga fika a endla tidyondzo ta film and television exikolweni xa Topcast exikarhi ka lembe ra 1996 na 1997. Kasi hi 1998 u yisile tidyondzo ta yena emahlweni, laha a nga endla tidyondzo ta sound engineering exikolweni xa Mob Music. Hi lembe
lembe ra 2001 u humesile album ya yena ya Mali Malini leyi nga duma swinene laha yi nga xavisa ku tlula 75,000 wa tikhopi. Ivi a tlhela xiximiwa hi sagwadi ra Best DVD in Tsonga Music hi lembe ra 2007. Pensela a tela ku famba a nyanyula mitshungu eMpumalanga, Limpopo, Gauteng, Cape Town na le matikweni ya le handle u fikile. Man'wani ya kona i Botswana, Mozambique, Sierra Leone, Zimbabwe, Namibia na le United States. Hi 2007 Pensela na General Muzka va hlengela album leyi nga thyiwa Taxi Driver u nga heli mbilu. Yi xavisile ku tlula 40,000 wa tikhopi laha yi nga kuma platinum selling album. Hi 2009 u ve un'wana wa lava nga kandzisa album ya African National Congress laha a tirhisana na Don Laka, Nzokhe Mbuli, Jeff Maluleke na van'wana vo tala laha a tsokomberisa album leyi hi mpfumawulo wa Xitsonga. Hi lembe ra 2008 Ubisi u tlhela tirha kahle na Jeff Maluleke eka album ya vona ya Tshova. Pensele u nyikile album ya yena ya Malaicha hi lembe ra 2021 leyi valandzeri va yena a va yi tsakela swinene. Sweswi u le makungwini yo humesa album ya yena ya Afropop ya Another Level na single ya yena ya 50-50. Pensele u hoxe xandla ka ku pfuna tinqambi ta Afrika-Dzonga na matiko ya le handle hi swa vuyimbeleri. Hikokwalaho ka ku tinyiketela ka yena na ku tikarhata, Pensele u na ti-album to ringana 19. Tin'wana ta tifestivali leti a nga va na nkateko wo nyanyula mitshungu ka tona ti katsa Xitsonga Music Awards, Mpumalanga Cultural Experience, Mapunguzwe, Phangweni Vibes, Mozambique Independence Day Celebration. Hi lembe ra 2018 Ubisi u xiximiwile hi sagwadi ra Living Legend in Music eka ntirho wa masagwadi ya BBR Mayoral Awards. Hi lembe lero u tlhela a xiximiwa hi sagwadi ra Living Legend in Music hi Bushbuckridge Talent Competition. Munghana Lonene FM u yi vonile mintirho ya wena ngqeche eka madyambu ya namuntlha hi ku xixima hi sagwadi ra Living Legend. Hi tsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni. Sweswi hi ku mbeyetela hi wona.
Angoma inga heli man. Phela ninqambi man. Ayini. Ingabo. Kasi lathani likulota. Kasi lathani likulota. Kasi lathani likulota. Bakuja. Ingabo. Katango. Amina ningakhala kubuya. Take it down. You know what takes it driver. Animitu man. Hey. Katango. Amina ningakhala kubuya kaya. You know what takes it driver. Ingabo. Alatekanandalaya umagagaza. Emadod. Alatekanandalaya umagagaza. Koma poisa yanda na homa lava kamale. Koma poisa yanda na homa lava katutu. Izai fama ikutizaya umagagaza. Oh. Alright, take it down. Hey, scramble station I go home, mama. Go sema home, mama. Hey, masubana mage soko loko ba charity begins at home. Babula batisile. Living legend yo sungula ndiniko yen'wina kaya. Mini shishima hi 2018. Swiphinda futhi 2018. Swiya phinda hi 2019. Ambombela. This is the fourth one. Swiraba stampa masungulo lama mi nga mavona ko imanene. Imeyara wa mina kaya basuke all the way bata supporta na khensa swinene mani. MMC wa mina wa Sports Art and Culture ka Bushbuckridge Municipality. But me sentirini swi to sala swi hlula n'we loko siku se ni famba ma swi vona ndi tirheni a hi swona so leswi ni nga lava ku swi vula loko hi ya stagini hi suka hi dyile a ni ri lava swekaka hi lava ma swi vona so a ku laveki loko hi ta laha hi va rivala a ni ri leswi ni nga xi vulaka ni la ku khensa ndoda liya va ngo i James Ubisi ku nga papa wa mina the late his late my father na mano wa mina Lizzy ntombi ya ka Nyathi lo ntombi ya ka Mongwe ni khensa my brother General Muska. We traveled all the way for 33 years together and then hi le ku tshoveleni ka mihandzu ni khensa Bushbuckridge Municipality for your support. Ninga ka ninga swi endlang kahle loko ninga khensanga va Munghana Lonene because career me ile mavokweni ya vona vahashi hinkwavo hi ku hambana ka vona hi vona va nga endla pensela a va kona namuntlha hikwalaho ka ku va tlanga music wa hina loko a ho tlanga hi tlanga ndlwini a swi nga ta tiva hi munhu so hambi swi ri tano va ri loko wo famba nkoveni lunda ri ta vonaka ni fambe nkoveni mara Munghana Lonene I kote ku vona lunda ra mina namuntlha a ri humelelisa na khensa swinene ni khensa aunty wa mina Katrina Ubisi ni khensa hinkwavo team ya hina ya leyi tirhaka na yona vo Stanley Chilwana hinkwavo everybody my guys everybody I really na vana va mina hinkwenu lami nga kona nda mi khensa inkomu Munghana Lonene ni khensa ni vuyelela va Giyani Municipality. You supported me a lot. The performile ngopfu ka Giyani Municipality ka Zanini ka ti inaugurational ta ti mayara ka Mopani ni n'wana wa la kaya na khensa swinene. You made me to be where I am today. Even the department provincially ya Sports Art and Culture. I'm very proud of you also. Even na le Mpumalanga na khensa. Inkomu. Loko nga ri tuka Munghana Lonene FM
tiva leswaku aribi Munghana Lonene FM makomba ndlela. Ay va beleni mavoko lava nga le stagini. Ina van xeweta. Ay va beleni mavoko loko va karhi va chika. N'wina mi nga kaya swi nga endleka mi nga swi voni leswi nga le ku humeleleni handle ka loko mi ri ka Facebook na le ka YouTube. Va kuma certificate xo saseko. Va kuma na cheke ya 20,000 rands. Ay va beleni mavoko. Van'wani ni kombelaka ku hi va bela mavoko I band ya hina. Va beleni mavoko I band Dr. Stoll. Va le ku ringeteni ku yimbelela tinsimu ta vanhu van'wanyana. Kasi loko hi karhi mahlweni hi karhi hi xixima tinqambi ta hina leti hi ti rhandzaka hi ntamu swinene. Hi ya tsavula hi vona munhu wa xisati va ri voxe lava xiximiwaka eka siku ra namuntlha. Lava nga ta va xiximiwa hi sagwati ra living legend. Ku ta va ku ri Flora N'wachauke. Flora N'wachauke va ta va band yi karhi yi lulamisa ku va yi sungula risimu ra vona. Lava nga ta va nyika sagwati ra vona I Director of Community Services. Mati va hi mi rhandza njhani? I Director of Community Services la Greater Tzaneen Municipality ku nga Kate Timbani. Bona va ta va fambisana kahle na SABC Limpopo Marketing Manager ani Rudzani Mashamba. Vanhu lava mbirhi ni va vulaka va ta khandziya endzhaka loko band ya hina yi endle sweswiya yi nga duma hi swona. Ivi va landzela hi Flora N'wachauke loko lava va nga ta va nyiketa tinyiko ta vona va khandziyini. Ha karhi ha twananani? Hashtag 18. wa twa tirhisani sweswo loko mi karhi mi tweeta mi va byela ku ri vanhu va sasekile va hle va gezile hinkwaswo swi tshama kahle. A hi tlheleni hi bela mavoko band ya hina I band Dr. Stoll. Mi swi tekela nhlokweni sweswo ne? Flora N'wachauke u velekiwe entshaveni eka Maxote. Vuyimbeleri bya yena byi sungule hi lembe ra 1994 laha a yimbelela na vamakwavo va yena ku nga Sensikiza Chauke na Betson Chauke. Yena a suma tinsimu a tlhela a hlavelela. Kusuka kwalaho swi tikombile leswaku nyiko ya vuyimbeleri yi kona. Hi lembe ra 1996 u kandziyisile album ya yena ya disco yo sungula na vamakwavo va yena Sensikiza Chauke na Betson Chauke. Hi nkarhi lowu a ha vitaniwa Flora. Hetelele a nga hayi emahlweni no kandziyisa vunanga bya disco kambe u sungurile ku chaya vunanga bya Xitsonga. Hi lembe ra 2015 N'wachauke u humesile album leyi a ri na tinsimu leti landzelaka Rirhandzu ra Madavula na Xivundla. Album leyi I yin'wana ya ti-album ta yena leti ti nga duma swinene. Tin'wana ta tinqambi leti a nga tshama a tirha na tona eka swa vuyimbeleri ti katsa tinqambi leti landzelaka Machabe Mula, Gezani Thomas Msamani, Prince Rangani, Evans Mabasa, Exxon Maluleke, Sandlen Chabalala, MK Shikatawa, Timburi Sisters, Engine Tlemo na Hlavu Sikiza. N'wachauke I na 11 wa ti-album laha a nga tirha na Sandlen Chabalala eka ntlhanu wa tona. Flora u ve na nkateko wo hlangana na Dr. Joe Shirimani lava nga hlanganisa tinhloko va tirha swin'we eka album ya yena yo hetelela leyi tiweke Ridaganana exikarhi ka lembe ra 2022 na 2023. Hi lembe ra 2015 na 2016 u ve muyimela ku langwa eka sagwadi ra Best Female Artist ka ti-SATMA Awards. Hi lembe ra 2016 na 2019 Flora u xiximiwile hi sagwadi ra Best Female Artist. A swi helelanga kwalaho. Hi 2018 u tlhela a tlhomiwa risiva eka Khomalani Music Awards laha nga xiximiwa hi sagwadi ra Best Female Artist. Na hina tanihi Munghana Lonene FM hi ri mintirho ya vulavula namuntlha hi ku xixima hi sagwadi ra The Living Legend. Ni chaka u tiva hi vulavula. Mana wa Gezani namuntlha wa rilela ni kumile wa antswa ka yena.
hi tsavule nsuku emagorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona.
fanerile ha pfumelani ka mi pfukile vanhu vo saseka mi saseki ngopfu mara mi tikomba mi kwatile mina ni tsaki ngopfu swa matimba swi endlekile Munghana Lonene na mi khensa swinene ni khensa Xikwembu ni khensa na vanhu hinkwavo lava ni nga tirha na vona ti-album ta mina kusuka le ndzhaku leyi na khensa ku va ni xiximiwi na ha ri kona emisaveni ma swi vona van'wani ko sala ku amukela vana va nga ha ri kona emisaveni mina ni tivula wa nkateko ku va ni xiximiwi na ha ri kona ni khensa swinene Munghana Lonene a wu hi koloti wa hi kurisa ku hi xixima i matimu man'wani makulukumba swinene ni khensa swinene ni khensa na vanhu hinkwavo lava ni tirhaka na vona ni nga rivali na ku khensa na ndyangu wa mina ku va wu ni pfumelela ku famba yimbelela ka ta mina swilo swo yimbelela swi lava mbilu ka vanhu va xinuna hi famba hi cina ri za rixa mara loko n'wanuna a ku seketela khensa Xikwembu ni khensa na vamakwenu wa mina na khensa Munghana Lonene ni khensa swinene ni ku zozo ya vavo ni ku zozo ya vava n'wino ni kombela mi ni tlangela nyana ni yimbelela nyana ni ku la ximutanini ni ngo dlawa hi xivundzo swa twakala ku ra mina ne ma swi vona ku ni ba swona a ni beleni mavoko ka kombela mi ni tlangela nyana ni kombela mi ni Yikutisa tlangela nyana swilovolovo hala kun'wana i swikampfu ntsena Venda leyiwani ya ni bane na ximutanini ni ngo dlawa hi xivundzo na ximutanini ni ngo dlawa hi xivundzo ni ku zozo ya titimela ni ri hava wa mina zozo ya titimela ni ri hava wa mina ayo swa ni dlaya xivundzo ni ta nghena nyoko ku ta dlaya mani ayo swa ni dlaya xivundzo ni ta nghena nyoko ku ta dlaya mani ayo swa ni dlaya xivundzo ni khensa swinene ni bele ni mavoko ka ni tsaka ngopfu na wena hoyo Munghana Lonene pata ku tlula mpimo ayo swa ni dlaya xivundzo ta va ni kha ni endla xihoxo loko ni siya manager wa mina Dr. Solipo hi vona va endlaka ku vuyimbeleri bya mina byi humelela Dr. na mi khensa swinene mi nga karhali inkomu vanhu vo saseka inkomu himpela vunanga byeru byi fuwile ni kombela mi bela vunanga bya Xitsonga mavoko nakambe leswi swi tikomba kahle ku va ni nqambi ya Xitsonga hi nkateko u vona nkateko wa ku u xiximiwa hambi u hundzile emisaveni kumbe wa ha hanya ni pfumeleleni loko hi karhi hi yisa nongonoko lowu wo saseka mahlweni ni vitana nqambi leyi landzelaka nqambi leyi hi leyi namuntlha kumbe eka madyambu lawani hi xiximaka hi Lifetime Achievement Award nqambi leyi
yi na tinjamba to tala. Munghana Lonene FM. A wu nge hi koti hi njamba. Eka Lifetime Achievement Award. Ni kombela mi ba mavoko na mina loko xixima Dr. Stole. Lava sagwadi leriwani ri nga ta hundzisiwa hi Rom wa SABC Limpopo Khombo, tatana Upama Mabulu, na MEC wa Public Works, Roads and Infrastructure, manana Nkakaring Rakhwale. Hi tsavule nsuku emakorhweni. Ivi hi ku hlayisela wona exihundleni. Sweswi hi ku mbeyetela hi wona. Dr. Stole u sungule tidyondzo ta yena ta le hansi eThomo Primary School hi lembe ra 1987. U ve a rhurha ya tshama na mana wa yena Patironi Grace Maluleke ka Dzingidzingi, laha a nga yisa tidyondzo ta yena emahlweni exikolweni xa le hansi xa Khomisani. Sithole u hete tidyondzo ta yena ta xikolo xa le henhla eHolapondo Secondary. Kusuka kwalaho u ve muhaxi wa nongonoko wa vantshwa lowu a wu thyiwe swikombelo swa lavantshwa eka xitichi xa Radio Tsonga. Sweswi ku nga Munghana Lonene FM. Dr. Muchayi wa katara yo suma loyi a ti dyondziseke u sungule vuyimbeleri bya yena hi ku encenyeta tinsimu ta tinqambi tin'wana. Hi lembe ra 1990 Sithole u kandzisile ro sungula estudio na HW Makhuvele, laha a tlanga rhythm guitar na ti-keyboards. Hi lembe ra 1993 u kandziyisela albamu ya yena ya madyondza leyi a nga yi thya misava ya hela, laha ku na risimu ra njamba ra Papa Xitsembiso. Albamu leyi u yi kandzisile ehansi ka EMI CCP Records, laha a nga ya emahlweni a kandzisa tin'wana timbirhi ehansi ka yona. Kusuka kwalaho u teke xiboho xo sungula khampani ya yena leyi vitaniwaka Chongola Promotions. Albamu ya yena leyi nga thyiwa Akaya Limpopo hi yona yo sungula leyi nga kandzisiwa ehansi ka Chongola Promotions. Yi xavisile kwalomu ka 50,000 wa tikhopi. Tin'wana ta tinqambi leti nga pfuniwa hi Dr. Stole loko swi ta eka swa vuyimbeleri ti katsa Comrade Chigevenga, N'wa July, Timintsu ta Xitsonga na Top 10. Dr. Stole u kandzisile ti-album to ringana 16, kasi tin'wana ta tinjamba leti a nga hi phamela tona i Papa Xitsembiso, Akaya Limpopo, Akaya Maputo, Jinete, Mafohla na Ndzi Tlule Ndzelekano. Sithole u tlhela a tirha na tinqambi to fana na Themba Chauke, Comrade Chigevenga, DJ Brian, Sandle Chabalala, Manana Agnes Baloyi, Zozo and Sengere Superbeat, Shoma Josi, Java, Stone, Thandiswa Mazwayi na Madala Kunene. Dr. u kombe misava hinkwayo nyiko ya yena ya ku chayachayana na vuyimbeleri, laha a nga fika ematikweni yo fana na Hungary, Croatia, Romania na Germany. Hikwalaho ka mintirho ya yena u ve un'wana wa vayimela ku langwa eka South African Music Awards. U tlhela a xiximiwa hi sagwadi ra Best Male Artist eka South African Traditional Music Awards. Kasi hi lembe ra 2015 la Munghana Lonene FM a yi tlangela 50 wa malembe. U endlile risimu leri a ri tlangela 50 wa malembe leri nga hlule eka masagwadi ya lembe rero ya vunanga bya Xitsonga. Na lembe leri eka SMA 18 Munghana Lonene FM yi khensa ku hoxa xandla ka wena eka ku tlakusa mujeko wa vunanga bya Xitsonga hi ku ku xixima hi Lifetime Achievement Award. Loko u nga ri twi ka Munghana Lonene FM, tiva leswaku ha a ri bi. Twana la.
by service. Uyaninyana ni touch for Neymar. Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Riperile ni swi twi ku Mfukeni ni nge mbutisi futhi mintirho yi vulavurile I khale kha hi chat katara letiwani na matiko ma fambiwini swinene ti khandziwini ti fly machine ti ze ti twanga ku khandziya swibazana hi nyiko leyiwani xo sungula ni lava ku khensa xitichi xa Munghana Lonene na ti sponsors ta vona ku va teke xiboho xa ku namuntlha va ni xixima ni tlhela ni khensa govela ra mina MC Mabasa hi vo va nga ni pfuna ku ni sungula ku rekhoda album ya mina yo sungula ni khensa vanhu hinkwavo lava ni nga tirhana na vona eka ku rekhoda ti-album ta mina vaseketeri va mina lava hanyaku na lava va nga hundza misaveni lama mi nga etlela kona swi tiveni ku mintirho ya n'wina ya vulavula namuntlha ti-promoters hinkwato lava nga ni promota hikuva ni vitana ni ya chaya a tindhawini to hambanana ti-radio compilers lava a va compila tinsimu ta mina ku n'wina vayingiseri mi kota ku mi titwa ti-journalist leta ti tsala hi mina ti-TV leti ti nga tlanga music wa mina na n'wina na mi khensa and then ni khensa na ndyangu wa mina ku na ndyangu wa mina laniwani ku na ndyangu wa mina ya ni khensa na family ya mina va mhani Sithole na vana va mina lava ni seketaka va ni pfumelela ku ni endla huwa a kaya ku hi kota ku kuma xo dya ni khensa na band ya mina I band ya mina leyi yi beleni mavoko ya faya swinene ngopfu ene na khensa ku ni tlhela namuntlha ni onariwa ku tlhela ku ri na vukona bya band ya mina ni khensa na n'we mi nga khoma sagwadi ra mina ni mi rhandza swinene leadership
ikhale mina ni khani swi navela ku siku rin'wanyana a ni swi tivi ni ta va kusuhana na n'we loko swi endlise ku yini mara namuntlha swa antswa ni va kusuhana na n'we mi kha mi ni nyika something na khensa swinene inkomu. Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kombela mavoko nakambe loko va ya ku tshamisekeni. Hey, chiscope ya Dr. Stola yi la ku fana na ya mina. Kombela mavoko ro hetelela. Inkomu ni rhandza ku va loko ha yisa nongonoko lowuwani emahlweni ni khensa lava va nga hi seketela eka masagwadi lawani a hi languteni va Greater Tzaneen Municipality tanihi vaseketeri, hi languta Limpopo Tourism Agency tanihi vaseketeri, hi languta va CTM, hi languta Professor Hlati, hi languta va AMPRA, hi languta va Standard Bank. Mi ri ni siye mani? Mi ri ni siye un'wana? Ho a ni ku mi ri ni siye un'wana kambe hambiswiritano ni pfumeleleni ya mahlweni ni khensa eka lava va nga kota ku va va fika haleni va ta hundisa masagwadi lawani eka lava hi va xixima eka madyambu lava na n'wina ha mi khensa swinene. Sweswo hinkwaswo swi tikomba kahle ku mi tirhe ntirho wa kahle. Loko ku ri timhaka ta vunanga bya Xitsonga i ndlopfu ya hina hinkwenu. Yanani makaya mi ya antswisa lahaya na lahaya mi yisa emahlweni ririmi lera hina hambi byi ri vunanga. Sweswi eka madyambu lawa leswi mi nga va ku mi swi langutela i ku endzhaku ka masagwadi ku ya humelela yini. Mi nge ni mi tshweta eka leswi nga ta humelela kusukela hi fikile namuntlha haleni. A hi languteni leswi swi nga ta va swi ri kona mundzuku. Se ha tshunela eNkonko Stadium eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga. Hi ti 4 November 2023 laha hi nga ta ku basela hi ti festival letikulu. Twana tinqambi ta kona. Dr. Thomas Chauke, DJ Mfundisi, Makhadzi, Brian Bomba, Dr. Joe Shirimani, Sandlen Chabalala, General Muska, King Munaba, Shodi, Penny Pen, Shama Kombo, Prince Benza, Kabanyano, Peter Boys, Amos, Sign Free, Cool B, Hilani, The Great Band, Paparlani, Daniel Brothers, Shazi, Meg Trevor, Princess M, Manflo, Nati DJ Munghana Lonene FM, Mato Masa, Chimanga Shumesakini, Shabatikitra wena e Ticket Pro, BP Garage, Sasol Garage, Pesos, Spa, Low Cell, Power Fashion, Fast Track, Jwanyalani, Fresh Stop, Hollywood Beds, Hela, Delalo, Nene Delalo, Matikiti Mahela, Famba Shavara wena, Swish, hashtag XMA18. Impumulo wa hina. Ai swi beleni mavoko swa siku ra mundzuku. N'wina mi nga la holweni mi ta mi ri na hina mundzuku. N'wina mi nga la holweni mi ta mi ri na hina mundzuku. Mi ta va mbale mateki mundzuku ani. A hi kwahikwazeli le. A hi mbali tisudu le. Ku lava teki kahle. A hi beleni hinkwavo lava nga kuma lava nga xiximiwa eka siku ra namuntlha hinkwavo ka vona mindyangu leyi nga kona ku yimela lava va nga hundza misaveni. Mi nga zi mi vilela se hi fikile ka xiyenge lexiya xa chapter 16 verse 1 kambe sweswiwa a hi viteni acting programs manager Sesi Rose Chabalala hi vona va nga ta va endla vote of thanks eka siku ra namuntlha ku hi khensela eka vani hinkwavo lava va nga kona la na lava nga tiyisisa leswaku siku ra namuntlha na ra mundzuku ra humelela. Xin'wana lexi va nga ta va endla xona i ku va hi tivisa leswi nga ta va swi humelela eka xiyanimoya eka siku ra mundzuku. Kusuka sweswi ku ta va na migingiriko yo hambanahambana ku fana na loko hi sungule eTzaneen Mall namuntlha ivi hi ze hi ya gimeta hi awara ya tsevu. Leswi vulaka ku na swin'wana leswi nga ta va swi humelela eka siku ra mundzuku ku nga si ba awara ya tsevu. A hi va beleni mavoko loko va karhi va ta stageni. Melane mwana
Tirha kahle. Ntlakuleriwa na podium ni heleketiwa vangani va nga heleketiwa kwala. Hi mina ntsena ni nga heleketiwa. Ni khensile vafambisi va ntirho lowo saseka swinene. Hi ntumbuluko na ti-dimples to nyanya namuntlha hi ku tsaka. Ni tsake swinene hi ntirho lowo saseka. Ni pfumeleleni ni khensa vuendzi bya hina byo hlonipheka. Ni sungula eka vavukosi bya ka Mhlava. Ni ta eka hosi Ngove, mutshami wa xitulu wa yindlu ya tihosi a xifundzeni xa hina xa Limpopo. Ni ta va MEC va hina hosi Bungeni. Va MEC wa hina ni pfumeleleni va hlaya hi mavito. MEC va Cocta, tatana Bioscope Makamu, MEC wa Economic Development and Tourism, tatana Munama. Ni pfumeleleni ni khensa MEC wa ndzawulo ya vurimi, yo ni kota ku yi vula kahle hi Xitsonga leyi. Tatana Thabo Mukoni. Ni pfumeleleni ni khensa manana Nkakareni, MEC wa ndzawulo ya timhaka kambe public works and content. Mintirho ya mfumo. A ni ri hina hi vahlayisi va mfumo na ndhavuko. Ni pfumeleleni ni khensa meyara wa hina va Greater Tzaneen. Ni chava ku ti luma ririmi xivongo lexiya xa ni banyana. Mara xi na eme na mulatla na swin'wana kwalaya. Swin'wana swa ku taniya. And then ni khensa executive mayor ba Bushbuckridge municipality. Pensele u ti khalambisa hi meni nga va rhamba. Loko a va n'wi landza yena wa hemba. Manana Sylvia Nxumalo, meyara wa Collins Chavani, tatana Gezani Maluleke, meyara wa Greater Giyani, lava va nga khomela meyara, advocate Cedric Baloyi. Se nita aka van'wamabindzu va hina lava nga endla leswaku ntirho lowu wu humelela wu saseka wu va leswi nga xiswona. Vamasipala wa Greater Tzaneen municipality hi vona varhurheli va hina va ximfumo na le ka lembe leri taka. Ndlela leswaku na vayingiseri emakaya mi swi twa leswaku na lembe leri taka hi stuck na masipala wa Greater Tzaneen municipality hi ku hi vona varhurheli va hina. Se ni ngo eka n'wina timasipala tin'wani i nkarhi wa ku ta mi ta bida. I lembe ro hetelela leri ri taka ra ku va Greater Tzaneen municipality va va varhurheli va ntirho lowu. Se na timasipala tin'wani ni nga tsaka swinene. Loko no rivala tatana Mangwani mali a hi kumanga. Tibalance leti nga sala hi nge ti kumi. Wa Greater Giyani. Ti-exco hinkwato timasipala lava va nga kona laha. Senior aka va maseketeri va hina etlhelo ra swa timali. Ni vona sesi mujaji kusuka ka LTA va smile. Ha khensa ni vona na CEO wa vona. Va Standard Bank na vona vaseketeri va hina va ximfumo na vona na va Professor Hlati va Ampra va CTM va vurile va tele man. Na LTA ni va vurile hi vona vaseketeri va hina va ntirho lowo saseka. Loko no ka ni nga khensi ti-boss ta mina ta helela hi ntirho. Ku na boss ya hina makhulu va sikhulu kusuka a Joni. Manana Sibongi Ngcobo lava va nga kona eka siku ra namuntlha tanihi head ya ni ngo i GM kumbe i head ya radio. Ni khensa
Borom, hi tolovele ku Borom I Regional Operation Manager tatana Mama Bulo. Loko no ka ni nga cancel ntirho wu helini. Swi helini hofisi ni humile hi Monday. Ni pfumeleleni ni cancer business manager wa Limpopo Khombo tatana Majikana Machila, Sesiruzani marketing manager wa Limpopo Khombo. Na van'wamabindzu hinkwenu n'wina mi nga kona laha hi ku hambanahambana ka swiyenge swa n'wina na mi khensa ku va mi endle leswaku ntirho lowu wu humelela. General Mathebula, General ya ndhuma ha khensa General ku va mi tini. Sis Kate Ntimbani lava a va hi rhangela loko hi karhi hi endla tinhlengeletano xikan'we na director Mathebula hi rhandza ku mi khensa swinene ku va ntirho lowu wu va wu fike laha wu nga kona. Loko no ka ni nga khensi lava mundzuku a hi nga vi na masagwadi. Ni pfumeleleni ni khensa Khalanga Pet Mathebula tanihi chairperson wa education committee na nomination lava nga hlawula tinqambi leti mundzuku ti nga ta khomiwa risiva ku katsa na lava nga xiximiwa namuntlha. Xolani wa le Kenhook loko a mo ta a swi onhi nchumu guys, loko mo tshinela ku va kota ku mi tiva vayingiseri van'wana va mi tivi. Khalanga tanani. Ni khensa Xolani wa le Kenhook a ku ri yena a rhangele ntirho, hi yena a rhangelaka hi ka swihela laha hi ngo I production leswi yaka moyeni a swi rhangeriwa hi yena. I na team leyi a tirhaka na vona. Khalanga a ni mi voni. Ka Munghana Lonene hi fuwile I xitichi lexi nga rich, hi na ti-talents hi ku hambanahambana ka tona. DJ Brian hi yena a nga endla leswi a mi swi vona la ti-video leti a mi ti vona la. Loko a mi nga khomangi nchumu n'wi beleni mavoko. Kasi xikarhi ka hina ku na manejara wa hina wa Mthori wa HR Phumudzo Bulanga na finance manager tatana Timotheus Mbadaliga. Se a ni ri muhaxi ni nga se fika laha ni nga kona, so ni nga vulavula again and again mara swi tele leswi ni faneleke ku swi vula. Tanihileswi mi swi tivaka leswaku mundzuku hi ta va hi ri a Nkowankowa Stadium laha hi nga na line up ya kahle swinene. Hi tsakela leswaku hi va hi tshamisekile hi half ku be awara ya 5 ku loko ku ku awara ya 6 hi sungula masagwadi, loko ku ku awara ya 8 hi sungula na festival. So lava hi nga confirma leswaku hi ta kota ku ta na mundzuku a xikarhi ka awara ya 10 na awara ya 1 mundzuku hi ta va hi ri a community hall a Nkowankowa laha mi nga ta va mi karhi mi koleka kona mathikithi ya n'wina ya ku nghena. Ni kombela mi ta mi ma collector no kombela, a ni nge swi koti ku foneriwa mo ku mi yime gate-ini a ni nge humi. Ma ni vona ku ni saseke njhani mundzuku ni ta va ni ri mindzilu, ni ta va ni ri mindzilu mundzuku. Se a ni nge humi ni ya gate-ini ya nyika munhu thikithi. Xikarhi ka awara ya 10 na awara ya 1 mi ta koleka mathikithi ya n'wina ya ku nghena a festival lava mi nga confirma. Ku va ni mi chetanyana katsongo hi line up ya hina hi na Dr. Thomas Chauke, Dr. Colbert Mukwebe, madokodela ntsena le ka hina. Dr. Sandleni, Dr. General Muska, Dr. Joe Shrimani, Makadzi, Papa Penny, va Prisbenza, King Munada, Pleasure Tsamanyalo, the Grace Band, ti tele tinqambi leti nga kona I line up ya kahle swinene. A ni ta ku ka n'wina vayingiseri mi nga yingisela Munghana Lonene emakaya a hi yeni hi ya xava mathikithi, hi nga yi aka Shoprite ku na Computicket, a hi yeni ka Spar ku na Ticket Pro. Mi tlhe mi fika mi ku mi lava thikithi ra Xitsonga Music Awards 18 va ni komba nkarhi. Se masagwadi ya hina ku va masaseka lava a va ma navetisa amoyeni tanihi ambassador I Xikwembu xa radio lexiwa. Hi vona ambassador wa masagwadi ya XMA 18 lavawa I n'wana n'wa G, hi lava va hi pfunaka leswaku va vona leswaku tinqambi ta hina leti hi ti xiximaka ti hlayisekile. Mi swi vonini va yima va vona ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile. Se loko mi nga khomangi nchumu mavokweni a ni ri hi beleni mavoko na swona. Xo hetelela ni khensa n'wina hinkwenu mi nga ta laha.
xo sungula sweswi xiyimo xa ikhonomi xi bihile hi tlhelo ra swa timali petrolo ti-toll gate ataya nkarhi wa n'wina ku va mi tinyike nkarhi mi ta tshama na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha na mundzuku hi rhandza ku mi khensa hi ri Munghana Lonene FM hi ri hashtag i mpfumawulo wa hina inkomu lavambirhi va helele hi ntirho lavambirhi lava nga ndzhaka mina lava Hashtag XMA18 impfumawulo wa hina. Swo saseka swona ya mi sasekile loyi a nga rhunga rhoko yeleyo wa yi tiva njara loko ha yisa mahlweni nongonoko lowu wa masagwadi wo hlawuleka ni pfumeleleni ni khensa vayingiseri lava nga va na hina kusukela loko hi sungurile ku ta fika sweswi n'wina mi nga yingisela makaya na n'wina mi nga na hina ka swiyenge swa mabulu ha mi vona la ka Facebook ni le ka YouTube yana ni mahlweni mi endla tani ni le ka ntirho lowu nga ta va ri na wona mundzuku sweswi mi nge hi mi chucha kambe eka ku mi chucha ka hina a hi mi chuchi ku mi nga ha vuyi mundzuku ha swi tsakela ku va hi va na n'wina tiyisisani leswaku loko ku ri ku mathikithi mi se ma kuma mi ya xava mathikithi leswi ni nga mi byelaka swona a moyeni thwi i ku mathikithi ya VIP hi mbilu ku vava ya herile mi nga mi ya kuma laman'wani mathikithi ya kumeka eBP mi nga ma kuma eSpa Sasol Delight mi nga ya laya Payzone Fresh Slow Stop Cell na le ka Hollywood Sasol Delight na le Hollywood Bets na le Joyelane na le Fast Track mi nga mi ya tiyisela leswaku ma wona mathikithi malama va ka hina loko ha famba hi ndlela leyi hi karhi hi fika emakumu ka nongonoko lowu saseka mi nge ni mi khensa na n'wina mi nga ta haleni xisibiya ma xi tiva a mi sasekile ma tiva lomu ku nga na swinepe swa n'wina laha mi nga ta swi vona ku hayi mpela laha a ni bili ti beleni mavoko ro hetelela van'wani lava hi lavaka va khensa eka siku ra namuntlha i vahumelerisi va hina lava nga endla leswaku hi vonaka onge hi tlharini hambileswi a hi tivi nchumu ngopfu hi khensa Xolani wa le Kenhoek hi khensa Botirismati Nkwinika hi khensa Nziyani hi khensa Miskuli va ve kona na vona hi khensa Themba Sono lava nga endla leswaku swi nga twali swi famba kahle hinkwaswo leswi hi lava ku endla swona eka siku ra namuntlha Themzana Reloaded na yena hi khensa swinene ntirho wa n'wina wo saseka lowu mi nga wu endla eka siku ra namuntlha kasi hina hi ndlela leyiwa hawa se n'wina mi nga le kaya mo pfa mi swi hleketa ku se hi nghena ka xiyenge xini hina hi nga lava ta hi tivisa ku hi swi endlisa ku yini hi tlhela hi rhandza ku va hi khensa our technical department lava a va tiyisisa leswaku hi kona eka swiyenge swa mabulu loko ni languta va kona kusuka Joburg va kona Buti Magomane Humphrey ni nge mi longoloxi hinkwenu SABC Polokwane our technical team ha khensa swinene va Buti Mafusa la tikhamereni DJ Brian ni kombela ku hluvurisa xidloko na wena ku khensa a hi ta va hi nga vonangi nchumu loko wena u nga ri kona la ni kombela mi bela DJ Brian mavoko mundzuku a yeni ya tiphina kun'we la Nkowankowa Stadium a yeni ya tiphina swin'we a hi nchumu handle ka n'wina hi tshembele ka n'wina ku hinkwaswo swi ta famba kahle vayingiseri lama mi nga si kumaka mathiketi ku salelawa ya 120 ntsena a yeni ya maxava kusuka ka mina Khensani wa Kanyango na Ike Ngoveni aka the G-Funk a hi hlanganeni mundzuku mi hlayiseka mi hlayisana mi rhandza mi rhandziwa tata Hashtag XMA18 ku ku tisela switiviso swa madyambu ya namuntlha Rose Chabalala hi ta switiviso swa hina swi olove ngopfu mara ni pfumeleleni ni khensa na team ya Ngula va kona va Ngula hi ku rhangeriwa hi Robert Ngoveni Mafosi tinsimu letiya a mi twa va Dr Sithole va karhi va ti tlanga a ku ri yena a swi rhangela Forceman ha khensa na xitafu hinkwaxo xa Munghana Lonene a ni siyanga un'we a hi twananeni kahle laha ni yingiseleni kahle va Greater Tzaneen Municipality xikan'we na Munghana Lonene na vaseketeri va hina va swa timali va endle leswaku hi va na swakudya swo ringana swa ku hi ringana hinkwenu ni rivale va le Kruger National Park mativa va nge hi rurheli ya haxa kona hinkwenu va Buti Ike Phahla va Themba Nhlanhla
Hlanhla Themba. Swakudya leswi ya swi tele na ti-saving points ti tele. Hi nga suki hi nga vitaniwanga. Hi nga suki hi nga vitaniwanga. Batata va hi teka vanhwenyani ya phaka, hi vuya hi tshama, ku nga vi na ku tlimbana. Jaha leriya ro loko mi nga ri twi ka Munghana Lonene a ri bihi leri, lera suti leriwa. Themba a va ku voni. Radio yi miyelini. So va ta famba va hi teka hi matafula no kombela hi nga suki hi nga tekiwanga. A hi lavi leswaku mi phijana va yeni. Ha ri na siku ro leha swin'we mundzuku. Se a munduku mi swi twini va ri ku mbaliwa tijini na titeki, lava nga na xibelani ku fana na mina ni to chuza hambi ni la xa ti-color block ni mbala xo munduku. A ntin'we mi nga hava. So sweswi hi ta sungula hi matafula hi ku ya hi wona tanihileswi ni nga vula. Mi nga suki ena ku fambi munhu a nga dyangi. Hi hava timbyana ka masipala na le ka Munghana Lonene leti nga ta sala hi ti nyika swakudya. Se a ku humi munhu a nga dyangi. Swakudya leswiya swi fresh va swi sweke hi nkarhi, hi va byerini ku swi laveka hi nkarhi muni. Se mi nga chavi mi ku swi virini ka hisa. Na vanhu va mina hi mina va boncisi hinkwavo va kona kwala. Ha mi khensa swinene boncisi. Ha khensa swinene. Vanhu va mina